Sebene kandi Sebene yavuye muri Kongo. Nigeze ngumva abashinwa barimba Sebene. Bwana Yesu asifiwe. Mbega amahoro yakuzuri. Pastor Genza nezerwa gutya nkamabwira. Shaka ko kubwira Imana ikaba niwe n'igihe cyacu gutaha. Ariko apana ubunyine vuba. Kera. Kizo sange ko mwikanisa gutya. Dusirimbe gutya namani ryabo nuko. Ese ko abantu baba hanze. Buno buryo uriye. Mwaje mugasogongera koko. Kumwami wacu agira neza. Muyobo nyihanganire dusubiremo rimwe. Nuko wamuha abayumbe badutaramishe. Naje kandi umuhanzi kuri afisha kaje kazoba karangiye. Bana sifiwe. Fatira umuntu kwegere mu kiganza. Niba uri mu mwuka w'Imana muhanurire. Nukuri mwature w'ijambo. Mwature w'ijambo. Izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana. Mwature w'ijambo mu izina rya Yesu. Biraba. N'izina rya Yesu. N'izina rya Yesu. Mwatureho musengere. Mwature w'ijambo riramubaho mu izina rya Yesu. Ahimana we. Subira kandi. Subira kandi we. Bwana sifiwe. Amen. Yegerane dutarame. Twumva Imana. Abatewe mu bikari zawe. Bazashishira mu mahoro. Bazashishira mu bikari zawe. Bazaruzaza. Nifuza kuba mu bikari zawe. Tegetse dusimbere imwe namangu ya mikrofone. Sindenzi ibiroya 5 ni myinshi. Nabangiye gutwara umwanya wose. Gacuranga papa. Ayo mahoro Yesu atanga ategeke nawe mu buzima bwawe kugerera.
Heri mtu anayeamini Mungu Baba na Yesu Mwokozi. Heri mtu aifuataye njia nzuri endayo mbinguni. Heri mtu anayeamini Mungu Baba na Yesu Mwokozi. Heri mtu aifuataye njia nzuri endayo mbinguni. Heri mtu
ni akarongo gato ngiye kubereka gusa.